Ćao ljudi, ja sam Hrki i danas ću vam pokazati 3 PS4 trika, tako da idemo odmah u video. Znači, prva stvar koju ću vam danas pokazati je to da više ne morate čekati update na PlayStationu 4, nego će se ti update događati sami u pozadini. Tako da, sve što trebate napraviti ako želite to omogućiti je da idete tu gore u settings. Zatim kada ste ušli u postavke, spustite se skroz dolje i nađite system. Zatim uđite u automatic downloads, znači želite uključiti ovo prvo i želite uključiti ovo drugo, odnosno zadnje. To će vam omogućiti ako stavite PlayStation 4 u rest mode, odnosno ako ga ne ugasite do kraja, da se update sami skidaju dok PlayStation 4 odmara. Što je super, jer ako idete spavat ili ako vam je tijekom dana upaljen PlayStation, ali ne želite ga gasit, odnosno stavite ga u taj rest mode, mogu vam se skidati update-i. Recimo dođe update na neku igricu koja ima veliki update tipa Fortnite ili Warzone, jednostavno veći update na igrice ne morate čekati. Prije nego što krenemo sa drugim trikom, ako vam se za sada sviđa video, bacite like i kliknite subscribe da ne propustite još ovakvih videa. Drugi trik za PlayStation koji imam za vas je zapravo vezan za kontroler. Koliko puta vam se dogodilo da igrate igricu i kontroler vam samo doslovno crkne u ruci, odnosno nema više baterije? Od sada to vam se više ne mora događati, odnosno barem će vam se događati manje nego prije. Pokazat ću vam kako da uštedite bateriju na kontroleru maksimalno. Znači, sve što trebate napraviti je zadržati ovu tu tipku play, znači zadržite ovu tu tipku i izbacit će vam ovaj tu meni. Zatim odite gore u Sound and Devices, tu uđete i spustite se do Brightness of DualShock 4 Light Bar. Kao što vidite, trenutno namješteno na bright, odnosno na standard, što znači da ovo svjetlo kontrolera blješti, odnosno jako svijetli. Ali isto to svjetlo koje jako svijetli troši jako puno baterije. Tako da jednostavno ako spustimo setting na dim, kao što vidite i dalje se vidi da kontroler svijetli samo slabije, to će vam omogućiti da baterija puno duže traje. Vjerujte mi, znači ako ovo napravite, ne znam točno koliko će vam baterija duže trajati, ali puno je duže nego da vam je setting na bright ili na medium. A ne mijenja se neka činjenica, mislim, realno dok igrate ni ne gledate u ovo svjetlo i ne treba vam to svjetlo baš blješnit, tako da evo, ja bih vam preporučio da smanjite to i morat ćete ne češće nego manje češće puniti joystick, što niko ne voli puniti joystick. I treći trik koji ću vam danas pokazati je kako da imate više memorije na svojoj konzoli. Zapravo nije usko vezano uz PlayStation 4, odnosno da možete nešto napraviti na njemu, ali je vezano uz to da puno vas sprema igrice, skida igrice i nemate više memorije. Ova tu stvar će vas spasiti. Nije jako skupa, znači ovo je običan hard disk, vjerujem da svi imamo jedan hard disk doma na koji spremamo slike ili bilo šta. E pa fora što te hard diskove zapravo možete spojiti na PlayStation. Moj hard disk je ovdje USB-C, tako da ako uzmem USB-C na USB-A mogu spojiti to na svoj PlayStation i mogu spremati, odnosno instalirati igrice direktno na ovo, što je super. Tako da ako imate neki hard disk koji vam je sa strane i ako nemate memorije na PlayStationu 4, ovo tu će vam definitivno pomoći. Mislim da ćemo napraviti još jedan bonus trik. Pošto ovaj trik nije, ajmo reći, nekakav dugačak, ovo je samo kako povećati memoriju, ali morate imati hard disk, tako da za one koji nemaju hard disk daću vam još jedan bonus trik i za sve ostale vas. A bonus trik je taj, ako igrate igrice online, a pretpostavljam da većina vas igra, puno vas nema PlayStation spojen direktno na internet. Sad, na što mislim kada kažem da puno vas nema spojen PlayStation na internet direktno je preko kabela. Znači, ja ovdje imam kabel koji se zove Ethernet kabel i njega možete direktno spojiti u router i ima isto tako utor na PlayStationu koji možete spojiti ovaj kabel. I sad zašto želite to napraviti je zato što kada igrate online igrice, puno puta ako igrate online igrice preko Wi-Fi-a, konekcija interneta ne može biti vrlo stabilna. Tako da vam se može dogoditi zapravo da internet prekida, ne znam, vjerojatno vam se dogodilo ako imate sestru ili brata koji gleda nešto preko interneta, neku seriju ili neki film, da vam onda prekida igrica ili ne znam, mama ili tata gledaju nešto i počne prekidati internet. E pa ovo tu bi vam trebalo riješiti barem donekle taj problem. Mislim, ne može odmoći. Definitivno bi preporučio. U mom slučaju ja sam uvijek primijetio razliku, internet mi je bio puno stabilniji, tako da evo, to je jedan bonus tip. Vjerujem da je puno možda vas to znalo, ima puno vas koji to još ne znaju, jer ja sam isto mislio, pa šta sad, ako igram igrice mogu igrati preko Wi-Fi, a nije to neki big deal, ali ovo tu jako zapravo može promijeniti stvar, tako da probajte spojiti direktno PlayStation kabelom i pišite mi u komentare ako
ste probali, da li je to šta promijenilo i ako imate iskustvo, je li šta promijenilo. Ok, i to je to ljudi za ovaj današnji video, nadam se da vam se svidio, ako je bacite veliki like, pretplatite se dolje na kanal da ne propustite još ovakvih videa i vidimo se u sljedećem videu, čao!